يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga oripun Allah, mga bangsami, mga pagariami, mga babayami, lalayo na mirkano di ikukurmat so panalan salam ginan so makapmamaana sa kalintad nagu kada rewa ginawa sa mambagyan niyo so kalilintad nagu so limu wallah nagu so mga kabarakatian nagu balin wallah so kisenggay niyo oras saging kaya diniyo di kapamakinag ped ko mga alitimbangan ko mga amaliw mga pipiasi sa alungan amore kumasa di pekang gaya guna so tamok nagu so mga muryataw ay niya pumagpudan tanong sa giyang kaiya makampatawras na giyang kaiya bitiras iko tao amyagak sa sambayang amampan sa kanyan na paparatian yan giyang kuto sambayang na paliwgat sa ginawa niyan. Ay niya pipikiran tanong sa giyang kaiya sambayang nagi isu sambayang paliwgat at tigtano 5 wakto kaginan emya tanto paliugat si ko tao ang mapaparatayaan agian kanan 5 wakto aginan so luhur asar naguso maghrib aguso aisha naguso subuh sampai yang subah salatu subah si tanonan sibuta sagiang kuto hadis sakato Arabi amini sesiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi ko urian o kaya pakarayagun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya paliw ito ng mga sambayang nagyang kanan natigtan o 5 waktu na inisa iyang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam o ubadumpan mga sambayang paliw ito kanyan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la illa anta tawa pamanan yan na da berkapan paliw ito sa lakausan sambayang inunta na mga sa lakausan na pembaloy o di na voluntaring auto si ko kipenggulalan na kaon ay manan yan na belasang kasi ko kinggulalan na kaon nakna ubar kasiksaan si ko kibakan kaon so mga fuqaha mga Hanafiya mga Malikiya gusto mga Shafi'iyya na gusto mga Hanabila na matatayon siran sa upama ko giyang ko tao inibagakyan so sambayang paliugat na aya sabab akinibagak niya nun na juhudan maanan yan na sangka yan to o di na inungkir yan so kababaliw niyan paliugat na sabnara tigiran na agyang ka na lagi din na tao na si ipakerus yang si hukuman o murtad ay maanan yan na ikakapir yan to sabab sa susambayang na tetanaanan paliugat si agamatan o agama Islam sa lagi-lagian ko to alin yan sa Quran ng tatigullah subhanahu wa ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mataan asusambayang na aya betadian si iku kipupantag nun o miya marateya na kitaban ay manan yan na ipapaliugat kiran mawquta mapapanto sa mga orasyan naguginan aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikadua pulaus o ditano di kapagagama na sutaw ungkir niyanan na sabnar ay kakapirian padepan matatayo nun sa mga fuqaha na sukibakan si ikusambayangan na miyak kalalaan na dusa padanan si ikumiyam makalala adusa ang kanan akibakan si ikusambayang taman sa susabad kiran na tigiran amalagi o ayaki bagakan kaun na inungkir ka so kipapaliwat yan ka anta akada ayamanan yan na paparatian kapan paliwat to na sabab sagiyang kuta kini bagakan kaun pimbaba ka kena uba ka
kena ubana udiur ka tatarimaan na ika kafir kau tu tigiran mana na ginan amakapantag sangkanan masalah na madu dua akatirusan o mga fuqaha mga ulama tanong mana niyan na madu dua ilaniran sa giyang kanan amakapantagsan giyang kanan na tigtano atau ini imbaga ken susambayang sa kandi dinian di kandi di mata gaudi nagyang koto mana niyan na kabubuklan niyan nana isun o anto na ikipupantag niyan sa giyang koto asambayang natigin apa parati ang kwa paliwatrak oge idna pagpada ko niyo si ikupang ninyo ka mana niyan na bubukol niyan udi na dinian tutumang kada nagyang koto dinya kipupantag niyan kusambayang gulalan sa giyang koto mana niyan na kipumbaga niyan udi na maksudira na makasambayang sa sateman na sambayang na magak sa 10 sambayang udi na igirabuwa along na diyama at na iongkap ke ila sa masjid udi na ainihan di ka pakasambayang ginan isa kaupakatan si kung mga fukaha agyang kanan atig tano miyakalalaan na dusa ang kanan nakabag sa sambayang sabab san nanudan tan agyang kutua dua akaul si ikutaw paparati enian din na akababaloy o sambayang apaliugat na ipumbaga kiyan malagi o yang kutua taw na inibaga kiyan din sa tarutop adan na banian di sambayangan o di nagyang kuto dinian di kambaga-bagag sa mga sambayang na madudu akaul san o mga fukaha pagani akaul pagani akatiru iranon na tingdeg o mga Hanabila so sabat si kuma Hanabila naguso Ibnul Mubarak naguso Ishaq bin Rahawai agito so guru o Imam Muslim naguso Imam Bukhari etin negiran nun natigiran ika kapiro tau akibaga kanian si eko sambayang apaliugat api apan sekanian na kenabanian inongkir agyang kutwa ay mana niyan na kipapaliugaton sa Ginoo niyan na kagiagyang kuto ki pembaga kanian nun na dataroto di makatiru sa ay mana niyan na sekanian na dibenar agyang kutwa dinian nun dikatiru sa paparati anian anto na yung mga daliliran ay sasabutan si mga bangsa ko na si eko katiruaon sa giyang kuto ataw na ikakapiriano to di na miyakapir sa giyang kuto kipumbagak niyan si eko mga sambayang na pamaderon sa mga hukuman mamamaday si eko taw murtad ay manin na giyang kuto taw inawaan niyan sa agama lihat ya liku dunia so agama Islam si ko uriano paratea amane na mikapir ko uriano kaya paratea niyan na malagi siran sa hukuman og yang kanan tao si ko ileno nagyang kaya piangaloitan ng mga fuqaha ay mananian na skanian ibarat na matay na diskanian priguun nagu diskanian sembayangan nagu diikubur si kubur mga muslim nagu diskanian kapeng warisan o mga taalokian nagusuta mo kiyan na pagindud si eko kekuwa o Baitul Mal o mga muslim nagu si eko kabibigin na pakapembelagan siran aguso derudupa iyan tumotor du sembayang kagis kanian na kafir kadip sembayang gito'y unga agi yang kaya khilaf si eko mitindigun sa amanan niyan na kekapir agi yang ko tataw ko kipembaga kanian ko sambayang mampansas kanian na paparatiin yan apaliwet to sa Ginoo niyan ada na mga daliliran miya mangisulat tano madakala ay ni dalil lagi yang kailan mga fuqaha mitindigsan na pada ay ni daliliran naging ko to akatir wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran
angko tu atigullah sa Quran wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Pamain degniu susambayang nagu ubakanu mabeloi apad si iku mga tau mga musyrik di mamanakuto. Ayat tigiran asibut sa giyang ka iya kater wallah na amay kading kay pamain dik susambayang na kepadekasi iku mga musyrik. Ikadua ini daliliran lagi yang kutua kater wallah fa intabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Amay katubat siran uto mga musyrik na amay katubat siran nagu ipamain digiran susambayang nagu itunairan suzaka na kabaloy siran ang mga pagarinyo si iku agama. Ay manan niya natigiran na amay kadiran itunay susambay ay diran ipamain dig susambayang. Na disiran ditanusiran mga pagarisi ko agama na makang gugunan auto atigiran sa kafir so tao ibagakian susambayang ka inong kapanatiran man di pagarisi ko agama ka kafir makaliliw si ko millatu al muslimin. Ikatlo ini daliliran yung kaya pangaloy tanong nagi iso mga babagarsi ko mga daliliran ka madakla ini daliliran nagi mga babagron. Ikatlo ini daliliran naging kay akatiro wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran atigullah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Miya katundog si Qur'aniran na atigullah agiyang kuto mga tao inadairan susambayang inidbagakiran susambayang nagupiyang unutaniran so mga bayagi nawairan mga nangairan fasawfa yalqawna ghayya na sabnar kebakiran din udina kita lembakiran din nagyang kanan siksa matatago sa giyang kuta ghayya ay manani giyang kuta ghay na ay miya panutul mga mufassirun lagi do Ibn Jarir at-Tabari nagin natigin man ay pembetun sa ghay na wadin min awdiyati jahannam balin tadanan as imatatago si iku neraka jahannam udi na paridi matatagusi ko neraka jahannam. Gina na tigiran man ay mga tao nana dairan udi na inukiran miya petot agyang kanan aseksa udi nagyang kanan agay kagisiran na inibakiran so sambayang nagu piyang nutaniran so bayagi nawairan pada ini daliliran na yang kota miya panutul Ujabir bin Abdullah radhiyallahu anhu matan atigen amian gakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aginyan tirun inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku as-salah matan mata maadun andulunaan utaw naugiang koto kapanakoto naugiang koto akaungker na sukab kabagak sa sambayang. Ay mana niya natigiran na giyang kanan akatir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na marayaganan ayam ito turuyan na so tao apambagak sa sambayang na kafir. Ay mana niya nagyang utataw apimbabayan akinibagak niyan ko sambayang na tao to kafir. Pada ay ni daliliran nagyang ko to miya panutul Ahmad si kumusnadian naguso Ibn Majah miya panutul panunasai miya katitian ku Buraid al-Aslami radhiyallahu anhu amataan asu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya teruyan atigen al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar ay mababaloy adiendi mapapadalam si kundulunan tanu nagusun dulunan aniran na susambayang na sa tao ay bagakian susambayang na sabnar ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kafir udina miungkir ginan mga ini dalil udina ginan mga babagar dalil agiyang kanan mga fuqaha pitin deganiran na so tao apambagak sa sambayang api apan sekanian na paparatian niya na emana niyan na
pakukum pablian apaliwet sa ginonian na kagi ipemberken sa ginian bebaan nana tau tua kafir orina murtad. Supman so atin digiran on natigiran agiang kanan na alagidenan manusia malalambe sa ginonian agiang koto kakukum pablian on udina kapaparate anian on sa paliwet to natigiran akna atigiran no boto kafir. Natigiran giang kanan piang aloy ang kanan paganaya mi aloy tano tindig mga daliliran na si iya na natigiran manai pumaday si ko tao ini bugakian susambayang sa sangkaian nagu ungkirian si ko kipapaliugatian pada sembagiran sagiang kanan apiang aloy tano mga dalil natigiran agiang kanan mga hadith amyang aloy na ala sabil at-taghlid wa at-tashbih la ala al-haqiqah ayamanan yan nagyang kuto kapagaloy aro Rasul sallallahu alaihi wasallam sagiang kuto katiru yan amyungkir sutaw ayamanan yan na inibuak yan susambayang na kapakatigiran ayaw to pipikiran ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taghlid ayamanan yan nang giyang kuto kapagkailo taw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kipseparnian ko kabagag sa sambayang nagu tashbih ayamanan yan nagyang ko to atigiran manai kiplagi din o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko tao apambagag sa sambayang ko kafir ayamanan yan na giyang ko to kapambagag yan sa sambayang na galba ko to aya pagkatuunan udi na si iyo to pagkailay si ko mga tawa miya mangungkir agiang ko to kabagag sa sambayang kasumya mangungkir na matatang kadedisiran sa sambayang ay ini daliliran nun natigiran miya panutul o Tirmidhi miya katitian ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay pitero Tirmidhi si ko urian nagyang ko to ketero kaya tuntulan yan sang ko to katero Rasulullah tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa tao pamakain yan subai mahaid nudunun subasa udi nagyang ko to abai na pamakain yan si ko dinyan lalan nana sabenara tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inungkir yan so minitaling udina ini turun si ko Muhammad way sumpati yan panagyang ko to sataw parate yan nagyang ko to paririmar udina sumung si ko paririmar na sabenara tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inungkirian sunganin ini turun si ikon Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pitero Tirmidhi si ikon ureno kaya tuntulan yan sa giyang kanan nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan ma'nahu at-taghlid ay tigyan ma'ananan na giyang kuto kailutaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikon kinisaparnin sa giyang kanan na miya pangaloy tano lagi dengan mambu yang kota miya tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr yang koto kisintaan kasi ko muslim na kasusong klidiw to na so kitiduan ka ko muslim na kaungkir ka kapire antunay karina sa geng kanan miya aloy Rasul so kitidawan o tao o di na mitidawa ka sa muslim na kakapireti ko Rasul na ayapipikarinsan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang ko to kailot giyang ko ta kisa sa parnon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayadalil na giyang ko to mialoy sa Quran wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma amay ka maadin agiang kutua dua sa gurumpong apad ko miya maratiaya na tido siran ama na maad nang kutua katido asi kondulunan o dua sa gurumpong dua lumpok amya maratiaya
na fa aslihu bainahuma na umpia ini sun dulu na aniran mana nian na masada ni usiran na tigullah subhanahu wa ta'ala na miadin si ko miyang unan tano agiang kanan fitnah lagi du berat dulunan sahabat si ko mga sahaba lagi du miyaulo la si ko dulunan Ali radhiyallahu anhu agus Muawiyah bin Abi Sufyan miadin kira nang kota fitnah miadin agiang kota katido sabab sagiang kota ada kapa sinabuta aguso miadin si ko dulunan Ali aguso Abdullah bin Zubair na basiran kiyukum umang ulama tanu sasiran na yamanan yan na mga kafir siran kagiya miadin kira nagiang kota su muslim na miniti dewa yan so lagi di na muslim na makang gugunan na uwana na tigiran sa yamanan yan nagiang kota katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qitaluhu kufr ayamanan yan na yung tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam asoki kaadin kitidiwaan muslim ko lagi di na muslim na kakapiri na ayamana pepekiran sa natiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na at-taghlid ayamanan yan nagiang koto kay ilot ang koto kisah sapar sa obat tidiwaan muslim so lagi di na muslim sa ini rupa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kufr amaya tigiran ka dianan paman agian kana na inaluitan wa tigiran mana ini sembagiran sagian kota mga hadith kaya paman yung taketero yan salit taglid na ala farada tigiran paman ibarato ba dianan matanto ka ayadin mamaday nagian koto kababalo yang koto akat yang koto kalima kufr sa ala haqiqatihi pamanagid nagian koto katituan amaanan yan kasasabutaon agito so kaungkir na giang kana natigiran manai miyang aloy mga hadith mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga pantag si iku kapiran yan si iku tao apumbagak sa sambayang na si iyanan mamamaday o di na si iyanan si iku tao inibukyan su sambayang sa siyang kaiyanan kuto akipapaliwat yan o di na inung kira naging kuto kababaloy o sambayang paliwat api natigiran bamatanto aya din na apipikiran sa giyang kuto kufr sa giyang kuto kapkeluy kapkeluy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na baysudin sumaanan yan ala haqiqatihi pamanagid naging kuto katanto katitu maanan yan ibarat na yang kuto katawi tanuron kaungkir na siya tigiran manay pumaday udi na siya pumaday agiyang kanan mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kutaw ini bagian susambayang udi na da sambayang sabab sa giyang kuto kaya ungkiran yan ko kipapaliwat nun sa ginaw niyan udi na kaya sangkaan yan ko kibabkawali usambayang paliwat pada penatigiran na may katuruntan wag yang kanan atau miya kabagak sa sambayang udi na miya kumbagak sa sambayang skanian napaparatian yan paliwat ito ugay na ipambagak yan sa bukol nabas kanian kapir bauto kapir kena ubagian ko tambing gulo lan yan nabamiya kalala dusa kakapirin nuto nana madakala atigiran ama kapir tano apimberangan ama kelas yang mga tao lagi datigiran manai zani augian ko to sarik naugian ko to di makasepa sa sala ko si wallah naugian ko to keringasan yan susiringan yan peringasan yan susiringan yan naugian ko to peratian yan so Peter o paririmar naugian ko to apeng dindi dia gaw si ko miatay pia adna miatay ron augian ko tamang madakla miya pangaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apkaaloy niyan nagian kanan kufar udi nagian ko ta didin pagaparatia ataw lagi dagian ko to mialoitan zani augian ko tasari kami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian ko to katiruyan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min di makasina agian ko ta barasina o bagian ko ta kiasinan yan nas kanyan na mapaparatayaan na ugian ko ta la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min di mamana ka wagian ko ta miya tekaw
ubas kanian na mapaparatayaan. Ugian ko to penginom sa pakaberg na padpenanan ami alui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giang kanan penginom sa pakaberg na diminum sa pakaberg ubas kanian na mapaparatayaan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagiang kanan ami pangalui tanu na ayat tigiran tiga giang kaya mga fuqaha asiran su jamhurul fuqaha na ayat pakamumuradan sanna litaghlid ayat mana ni nagiang utwa tashdid siko at-tashdidu fil wa'id giang utwa kay ilutah sa giang utwa kisah saparan sa giang utwa ayat mana niyan na ini sapar ikadua tindig ikadua tindig o mga fuqaha emi tindigun na so kadaklan si ko mga jamhur si ko mga fuqaha siran so mga Hanafiya nagu so mga Malikiya nagu so mga Syafi'iyya nagu so sabad si ko mga Hanabila lagi do Ibn Qudam al-Maqdisi agu so Abdullah bin Battah nagu so mga sabad ko mga muasir kiran lagi do Imam Albani rahimahumullah jami'an nagu so sabad ko mga bibiyag kirampan amana na sabad ko mga bibiyag panse ko mga Hanabila na ayatin digiran na mi pag-iuniran su jamhurul fuqaha sa tigiran akna uba kafir agian ko to lagi du tau ayat tigiran kafir nagian ko to tau inung kirya nagian ko to kipapaliugat o sambayang apaliugat na dan yan gulalan so sambayang sabab sagiang utaki ang kiran yanon adin mambu mga daliliran pada ini daliliran na giang ko to katir Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran atigu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mataan aswallah na dinyan din iprila ubas kanyan panakutoon na iprila iyan so salakaw sagyang kanan akapanakuto kutaw kabaya wallah irila iyanon ayat tigiran asibutan sagyang kanan akatiru wallah na sutaw amyagak sa sambayang asakanian na paparatian yan apaliugat sa sambayang sa ginoon yan sa pakinibagak niyanon na bukal amay kapitero na sambayang na tigian pagpadako niyo ba din ko pang ninyo okay na sakanian na paparatian yan apaliugat ito na giyan na natigiran manai lagi din na tao na makasusulod sa giyang kuto mararang ko mang kuto ayat iyang kuto katiru Allah duna syirk ay man nagiyang kuto pinggil bakayan na duna syirk kuto sa kapakay irilawn wallah insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu ay man yan na matataguskan yan ma-underskan yan si ko masyiatullah mataguskan yan si ko baya-baya wallah si ko kaprilairon wallah na ugyang kuto kasix aun wallah sabab sagiang kuto pinggil bakayan nagina natigiran na dalilan na amarayag sakna uba kafir ka watigiran man ayo kafir na so kafir na pakatataan wallah abagyan iran so 6 amali pedis isalungan na muri sa tatapsiranon khalidina fiha subman so lagi duto mga tao na matatagusiran sa giyang kutwa baya-baya wallah kapakaya irilakiran wallah na kapakaya isiksakiran wallah ikadua ini daliliran na giyang kutwa hadithu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu apitero yan miyan nagakanatigyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aginyan tirun 5 salawatin katabahunallahu ala al-ibad 5 waktu ini paliwat wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga uripan ama sumang uripan wallah amya maratiya faman jaa bihinna lam yudayya minhunna shay'an
istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Satau ipamen degin agian kanan alima asambayang na lam yudayyi' minhunna syai'an mananya na da iberken sagian kanan amang asambayang saba ukep-ukep yan siko kababaluin yan apaliugat na bagian yan agian koto adian di siko Allah sa kapakasuldaw no Allah subhanahu wa ta'ala siko surga. Sapman atigian sa waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun. Sapman sa dinyan ipamen degagian kanan alima waktu lima asambayang nada adian diin bagian yan siko Allah sa amanan yan na insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. O kabaya wallah na isiksa yanon opman o kabaya wallah na irila yanon sa pakasulod niya siko surga. Gina natigiran na giyan kanan na tiuntultan wa hadith na marayaganan giyan kanan na mga tao alagi din na nabtadiran na makasusulod siram pansiko masyiatullah sa uiri lakiran wallah na pakasulod sirang ko surga udi na isiksa kiran wallah giyan kanan udi kiran rilaan wallah na isiksa iyang kiran giyan kanan na lagi dinan kabagak sa sambayang. Lagi na giyang kuto atigtan o kagiya atigiran man ay sabab na so kafir na matatang kada disiran makasusul sa giyang kanan na masyiab ditanu diterun kasiran na dinisisiunan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa tausiran si iku naraka sa kakal siran. Ikatalwa dalil ay ni dalil lagi yang kaya mga tao mga fuqaha nagyang kuto hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna as-salata an miqatiha. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keeden siko keeden rekano udina keeden siko orianio dian tu diterun siko mga sahaba minda denga inian mga umara mga dato pen akhir nirana tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga sambayang udina so sambayang si eko leo si eko orasian emana nian na ibaratul luhur na ket terakhir niran suluhur sa siran kap sembayangi siran sembayangi si eko asar amaya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bani rauta agian kanan na lagi din na mga tao udina lagi din na mga dato na fasallu salata limiqatiha na sembayangi niyo so sambayang si eko mapapantua orasian waja'alu salatakum ma'hum emana ini na baluyan niyo so sambayang iyo ami unotiyo sa giyang kanan na mga dato emana ni ibarat na giyang kuto dato na miya baluya imam na baluyan niyo tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sambayang iyo ko orya si ko ami unotiyo kiran sambayang kena so sambayang iyo paliwat una ni no pa magiyang kuto sambayang paliwat si ko orasyan na so sambayang iyo ko khalfa giyang kuto mga tao na emana niyan na sambayang sunat gina natigiran katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makatuturo sa giyang kuta mga umara na giyang kuta mga dato ay naluyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apupen akhir sa sambayang na kena ubasiran mga kafir ayat tiran adalil sa kena ubasiran mga kafir na pipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapagi mamakiran na watigiran mana o kafir siran sabab sagiang kota kapambagakiran sa sambayang si iko kap akhirairan ko sambayang ko orasyan na didin pakai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kauno tekiran si iko sambayang pada ini daliliran na giang koto umum qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin
yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Maka susul sagiang kotoa kararangkom ang kotoa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada asakataubu saksi anian amataan ada Tuhan apa tu tasimba na inun tasallahu subhanahu wa ta'ala nagumataan asu Muhammad nasugu Allah sa toto usiko pusuyan inun taatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paka haram nun wallahu subhanahu wa ta'ala so naraka ay mananian na giyang ko to ataw mi pulimpusan sa giyang ko to dinianun di kasasaksi inian si ko Allah sa skanyang bui patut asimban skanyang bui kadnan naguso Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasugu Allah titu giyang ko to kasasaksi inianun na kesabapan to sa kilidasian si ko siksa si ko neraka jahannam. Na maka susuldu na tigiran agiang ko to ataw miagak sa sambayang. O tigiran man ai o giyang kanan miagak sa sambayang na miagak sa sambayang paparati enian so ki pamana ki papaliw to sambayang na kafir o pamau kafir skanian na ma harramahu Allahu 'alan nar bi syahadataini sidqan min qalbihi pamana di skanian haram wallahu ta'ala siku naraka bemgulalan sagiang koto kesek inian sa soallana ayabu patut asimbaan nagusu Muhammad na sugu wallah sa toto siku pusuyan na amanan yan na di haram wallah siku naraka upama ubas kanian na kafir. Pada ini daliliran nagiang koto miya panutul o Abu Dhar radhiyallahu anhu pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi adna tingin miya kataling umarakan unsi ko kadnanak fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Bitru yan rakan udina ini busra yan rakan basyarani aw qal basyarani annahu man mata min ummati la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Ay manane na sa tao amatay padko matakan aden abanian ibsu ko to si ko Allah amay tubu na makasulod si ko surga. Ayat tigiran na amitutur wagiang kanan akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giang kanan katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mararangkom yan so tao miagak sa sambayang askan yan na paparatian yan nagiang kuto sambayang na paliugat sa Ginoo yan na inibugak yan ay manan yan na bukli yan na makasusul sa giyang koto mararang kung magiyang koto akatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao amatay padko umatak na tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din yan ipanakotos wallah sa may tubo na pagasul ko surga okay na ay sa tinudan tanusi na giyang kanan kapagasul din si ko surga na imma ibtidaan min awwalil hal idza syaa Allah wa imma ba'da an yaqa ma yaqa min al-'adab nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Amanan yan na dua kepakai amaulula paganeron na inirelar kadno to wallah gyang kota kay bug kasasambayang ami aloy tanuto kagi mao pakatan suma fuqaha sa miya kalalaan na dusa na pakasul kasi ko surga sabab sa dengan panakoton sa Allah sa may tubo. Ikadua kepada maulula na itenar ka agyang koto amanan yan nagyang koto siksa sabab ko kakipimbagan kasi ko mga sambayang paliugat akiyot kasi ko naraka akatawan tano aso naraka na titudnanan ko masope ita derpa
mana nian na ubang ka pekretik api ako miya naraka na sarama ka uta maka solda ko busi ko surga ka gupung ka maka utsi ko naraka na tanto kad na miya ka pagasaget sa karomasayan abtad gitu kadua kepakaian membeta daging ko to atau apa kasulci ko surga sabab sagian ko to ay mana nian na kaya beluinian ada nian panakuton so Allah sama itu bu askanian na miagak sasambayang oge na paparatian yang bu udi na paparatian yang nagiang koto sambayang na paliw to sa Ginoo niyan antunay mga munakasa mga sembekiran nagiang kan sembekiran o ikadua mitindig siya ikadua tindig sa ay mana na apitindigan niran na miakapir nagiang koto lagi duto tao api apan sakanian napaparati enian apaliugat agi yang koto amanayan nasambayang sa Ginoo niyan tigiran giang kanan kini dalil niran udi nakipendalil niran sa giang koto akatiru wallah inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida gina natihiran aki pendalil niran sang kanan akatiru wallah amata anas wallah na dinian Aprila so kipana ko tonon na Aprila yan so salakaw si iku kapana ko to ko taw akabaya wallah Aprila nianun amana nagyang ko to atiran gina natihiran ang kanan na aya na aya so mituturo iyan na rangkom may mana niyan na makararangkom ugay na giang kota mga hadith ami yang aloy giang kota tigu Rasulullah ibarat giang kota tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus salah amana ay pagultan o tawa giang kota kapana ko to na giang kota kapere nasuki be ngusam bayang na khas to tiran mana amana na giana na tiran na ayah na miat tabiun agi yang kanan amang atau ipumbaga kiran so sambayang api apa natiran siran na paparati aniran udina kukumpa beli aniran agi yang kanan na sambayang na paliwat kiran ay mana agi na natiran na na ayana amun makhsus rangkum adin atatabienun udina adna mapapanton agi mana tiran agi yang koto kini dalil niran ko kararang ko magiang ko tamang hadis amia aloy tano na sakamoto amu tigiran mia pento agiang kanan mia pangaloy tano mia agiang ko tamia mia ngaloy na mga hadis mga dalil kakapir utawa pembegak sasambayang amana na gitiran mana agiang ko to hadis sutero niyan so la ilaha illallah odi nagyang uta taw asaksian niyan so Allah ayabu Tuhan kaya patutan sa simba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu wallah na benar sama kararang komna ayam miya katabiun udi na ayam maka tatakhsisun nagyang kutoa miya nga aloy mga hadith miyatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyong kersutaw ipumbagian susambayang mana niyan na api apan sekanya natigiran na paparati ini nagyang kutoa sambayang apaliwat pada ami aluiran udina ini sembagiran sagiang kota mga dalil agiang koto ikadua tindig na gina natigiran manay mga sahaba ruwiyat anhum hadhihi al-ahadith humul ladhina nuqila anhum takfira tarikis salah wa man agiang kana natiran mga hadith mga aloy ini dalil agiang kanan ikadua tindig na so mga sahaba amiyaka panutulsan na siran mismo udina siran din agiang siran din mambugiang ko to miyaka panutul sagiang ko to mga hadith makanggugun na
sa kafir lagi yang koto yang mana nian na tahu apa mbek sesambayang lagi do tigiran ketero no Ibn Hazm am yakatiti na tigu Ibn Hazm Syekh Umar nagu Syekh Abdurrahman bin Auf nagu Muadz bin Jabal nagu Abu Hurairah nagu salau kiran ama pedku mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum mataan asadin satau magak sesambayang paralo asatimam buah sambayang tiba bakini baknianon taman samia kali usi iko waktu nian na sabna tigiran manai kafir murtad mana mia kafir sekalian nagu mimbelu sekalian murtad sama nama bangsa ko na mia aluitan odina mia kiapani segedentan wagi yang koto mga dalil ang kanan adu tindig amakam babala yang kota tindig usabat si kuma Hanabila odina kadaglan si kuma Hanabila tigiran kafir lagi yang koto atau ini bekian susambayang sa apiapan sekanian odina apiapan sekanian na pagi ikraran yan udina kukumpa belian yan apaliwet lagi yang koto sambayang agugi yang koto atindig mga fuqaha pa lagi do mga Hanafiyah nagu sa mga Malikiyah nagu sa mga Syafi'iyah nagu sa salaw kiran apad si mga Hanabila tigiran kena ubotom ya kafir lagi yang koto lagi duto atau kaso tigiran mana iso mga dalil am yang warad na si iyo to mga si iku taw ini kini baknian si iku sambayang na juhudan wa inkaran mana niyan na sangkaian sa paliwat su sambayang nagu ungkirian hinungkiran lagi yang utaki papaliwat ni si iku sambayang sama na ina upang isi ako niyo na susak nun kau boleh akan paduko pupumagan na sama sa iman to di nasagi yang kaya kapapantagan na si iya ko susuramig sa aya kay ila ko ron na rajih sagi yang kaya masala ako pa kaya madagla dira kamo makayon na ay na kanon wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam na aya rajih sagi yang kaya dua qaul nagyang ko to pitindigan po jamhurul fuqaha min al Hanafiyya wal Malikiyya wal Syafi'iyya nagsusabad si mga Hanabila atiran yang kanan ataw miyakabagag sa sambayang sa takasulan wa tahawunan ma'a iqrarihi bi faradiha manan yan na bukl nagu paano ini ba kaya nagyang ko to sambayang sa buklian okay na sa kanyan na kukumpabli sa paparatean yan paliwgat susambayang na kena ubos kanyan kafir na ubos kanyan kafir anto na yung mga mubarirat o din anto na yung mga makatuturo sa giyang kaya inaluitan o nagi rajih pag ron na si ko kaya palalagwi udi nagyang kesa ged umasa mga masa ini pun din si ko masa mga tabi'in au sumasa mga sahaba taman din sa giyang kaiya mga uri nana miya panutul uba na miya tuon ataw ay manan yan na sa kanyan na pembagag sa sambayang aku kumpabli sa paliwat sa sambayang na ubas kanyan dari gua nagu de sambayang nagu de lebengan si ko kubur mga muslim makbar mga muslim nagu basiran na piakam belag gusto de rudupa yan atau motor do sambayang sabab sagiang utwa manan yan na kaya bagag yan sa sambayang mampan sa kanyan na paparatean yan na paliwat agyang gusto sambayang manan yan na upama ko miya ulaulaanan na sabnar kisampayar kita nun mapinutul kebatiatan si ko mga kitab mga fuqaha sigiraw na miyang gulaulaon
piakam belag siran na ugian kaya derudupa yan sabab saskanian na murtad ka miagak sa sambayang api apa man audina abudnya di sambayangan na mga waktu mau pentona pembagak sa sambayang di sekani ni bisutik tano di mga mais na basiran piakam belag usi derudupa yan udina siku kaya patay niyan nada sekanian rigu de sambayangi de lebengan seko makbaro mga muslim. Ikadua nagiang kota mga dalil kaden dan nagiang kota mga dalil piangaloy tanong at mga dalil o paganiatin giang utamitin sa mananian na kafir nagiang kota tao mayagak sa sambayang api apan sa kanyan na paparatian yan kumpable yan paliwet to sa ginawa niyan na si iyo to keruran si ko tahu ayak ini berkenian si ko sambayang nana juhudan lil wujub atau li wujubiha ay mananian na sangka iano to udina inung kirian agiang ko to kababelay agiang ko to sambayang paliwet ay mananian inang siyang kaian uwa paliwet sa ginawa niyan nagiang kanan alagi din nataw naroon po pamaday agiang kanan api ang alayta ng mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatalo na yung utami alayta nung kagiya amay ka betanu tirwa giang kanan na ataw ay manan na miagak sa sambayang ugay na mapaparatian paparatian yan sa Allah paparatian yan sa subu Allah paparatian yan na mga paliwat na giyang kanan na amiyang aloy mga paliwat lagi do sambayang kapusa kapag hajj kitunay ko zaka paparatian yan sa sambayang ugay na ditur do sambayang na amay kabetan utero agiang kana na alagi din na tao na bakafir sabab sagiang ko to kaya sugukan yan sagiang ko to galbak na madakal mambu miya aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatigtan no kagiya inaloy niya no nagiang ko to katiro kufr udina inaloy niya nagiang ko tatigin adis kanin mapaparatian ay mananen na ay marayagun ay mga rarayagun na kafir nagiang ko talay duta mga tao okay na ayat itu ti mga sabat si mga ulama lagi do utami alitan kagi katiro Tirmidzi ay mananen na ay pipikirnsan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giang ko to kailot kita tara luang ko to kay ilot o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kinisapar niyan sa giyang kutua lalangan ay manang ito inisapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi do giyang kutua si ko kinisapar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko zina na giyang kutua sarika ng ta paman ko na giyang kuta kainom sa pakaberg na giyang kutua kan didiego si ko miatay anamiatay ron na giyang kutua kapag itidewa ka kasi kulay ka Muslim na ugyang ko to ay mananian na